Agent 5-0! Napalabas, gapo iti impormasyon anaamuan ni Leonardo. Nagpakada da ito iti kasinsin na nga adda napatag, apapanan na. Nagpalpaliw nga ron ni Leonardo iti Camposanto. Ketnam amuna dagiti agayam apuroy ken Aldot. Iti met morgue. Nakamamasti na ramid ni Puroy iti bangkay asir serbisan na. Naglabas ti sumagmamanungal daw. Nagtultuloy ti panagpalpaliw ken panagpamarang ni Leonardo kas may sabagtit. Itagagayem, denggin nyo tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Uy Rambo, kanyat alaramidom dita. Ni Puroy tatay tilikotak. Apakit kita amtiar aramidon ni Mang Aldot. Igagarak ti sang nagsasaw, tapno saan ang agkamali ti sumbat. Huwag gayam. Di nagmadla sumbatan. Umay ka, sumurot ka kanyak. Igumumot imak. Huwag na. Hala, masidagtak ni Mang Aldot. Nasaya tadakan, Puroy. Apay Mang Aldot? Namarka akong dagiti pansyon at akawan ta. Sapay la kumata, damaalat tayo dyan napapatagabanag. Marikrik naket, makaigam taman ay ni Tiado Akwarta, Puroy. Ay, huwag gayam. Nasiputak ni Rambo aboy-buyain na ter aramidaw. Anya ko manuboy-buyain na. Kas lang amin limpyo ti ulo na amang palpaliukan ka. Aniya? Kas kumaita. Data tinakaiturungan dagiti matana. Kabayat ang agtugtugaw itirabaw ti pansyon. Puroy, bagtit dayta. Awan muna. Kawa o ti panunot na. Amuna nga tatagi polong dayta. Saan nga rod alimpyo dayta tao? Kasano kuma nga agipolong? Di mo't namin pumanawan dito Camposanto. Panagkunak dito yan ti pagnaadan na. Dajay, ti marayan. Ha? Aglagtulag ta. Oh, kita am tilangan na. Dayta ti kunam nga muna ti agipulong. Bagtit dayta, Puroy. Isungawan ti rumbeng nga pagdanagam. Ingagarak tinaglag-tulag to, kan nagtaray-taray. Siyak ngamin tinakaiturungan ti matanda. At dalakit di daga sa pangpanggapan dagit ito. Inadal ko anay pagtitigtig na ito. May sabal sa mador ni Puroy iti punerarya. Nabayag mo na si pulturero ni Mang Aldot diti public cemetery. Ay bandak. Masidag katakwada. Ano usak no anyaman ti paramid na kanyak. Ay na, nagado, timurang ti anak ko. San abale, tadagiti laeng ng pantalon, ti mauda labak. Ay nayan ayan ni Purong, naglaing agmurang. Adamot makarawak anapuskol iti bulsa ti pantalon na. Kita man. Ha! Nakupin mo't a kwarta. Nagadaw, bilangag man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha! Inom aribaw. Jesus, nagadun a kwarta na ito. Basit mo't ti sweldo na iti pagtrab-trabahon na. Nanang! Ay nasaya at tadakan Puroy. Apay nanang? Apay di ka mo't may ibusan iti kwarta. Idi na minsan, inikanak iti 5,000. Kan naggrocery ka pa'y. Ha? Ita, adamanin nakitak nga inom aribo dito'y bulsa ti pantalon mo. Nay, uwan gayan. Nalipatak mo tan.
At dagayam kwarta iti dayta pantalon ko. Imbag atasan anabasa. Ilabak kumaka dayta. Kukwayon dayta kwarta. Anya. Wain, tadan tumanon kwarta. Puroy, agpudno ka man anak ko. Sabalin samot tentar aramidam. Anya sabaling ay bagbagayo may. Agtaktakaw kan samot. Ha? Anya ka din ti bagbagayo nanang. Nagado ti kwartam. Alain nyo lat tanday ta kwarta, di kay sumanao. Nauli mo kadaglawlaw mang aldaw. Rugyantan? Wait. Unain tanto'y namarkan iti ugeng. Sikan timang maso iti pansyaon. Sana bali. Ta simintun tanto matlaeng. Wain. Tilaeng pangirwaran tayo tilungon ti butbutam. Wag. Wain, magitang. Kartingamit Wain. Kunakon ka. Damang aldot kan poroy tagtaktakaw. Pictura kita. Nadagsan nga ebidensya dito. Patay ta. Mahalas. Awan mo't naala ta napapatag abanag. Kasano? Padataan ako rapay ti tinakawan ta. Sana balay. Talo pa apansyon ti minarkaak. Sigurado nga tadaytan. Wen. Basta tubtuban talatan dagiti pansyaw. Mga nagbambanog talaang. Saan mat siguro amadlaw ti pan nakaisiminto ti pansyaw na dinadail ta? Agsubli taman ng inton rabay. Mala. Mapantay di balay. Taginom tapay lang iti arak. Nakaumay ka mat nito'y ponirarya, Guring. Wan laida, at dala ko madamagakan ka. May papanitian niya. May papanman kin ni Puro. Mas daawak ngamin kan kwa na. Nagado ngamin ti kwarta na. Diyak amuno sa dino ti pagtataudan dagi di a kwarta. Anya? Adda ka di ammo may papan iti da ito. Diyak ka mo, Guring. Eksakto matlag ititid ko kan kwa na asweldo na dito'y ponirarya. Kasta ka di. Apay, adda ka di sa bali amat madlaw mo kin ni Puroy? Adda nga ron. Ipagarup ko pa ikit di. Ngagtakta akawon dyan ako. Anya? Sagsasangaribo ti igaman na akwarta. Naggatang pa'y iti alahas. Anya? Adda balitok asing-sing kan kwintas na. Amangan met do peke dagiti isusuot na nga alas. Saan? Madlaw ang inginaan. Siguro, adda sideline na. Malaksid iti trabaho na dito'y ponirarya. Uray pa'y. Sobra-sobra ti kwarta na. Iso amas daawak, layda. Kagap-gapo ni nanang mo dito'y ponirarya. Anya, ginagara na. Agdua-duakan ka. Anya. Puroy, di kagpadpadlaw ka ni nanang mo, ha? Nas ka na mailimod mo ter aramidin nyo ka ni Alton. Dahil mo ta bakit? Kanayon nga agdamag may papan kadagiti may itid kan kuha na akwarta. Narigatan, Puroy. Ang mga numakadlaw ni nanang mo kadagiti illegal nga aramid tayo. Agpapana tayo madaksan, ha? Di pa kadanagan ni nanang ko, madam. Hawin gaya. Sa dino tinagapuam, apay ang nakainom ka nga imay dito po nirarya. Hindi kampusan to. Naginom kami ka ni Mang Aldot. Ala, isaganam nga roden dagiti usaram nga agservis. Adda pa pananta. Oon, madam. Insan Leonardo, kunak no di ka nagsublipay. Kumusta na Insan Maria?
Napanin pa siya da mamakan pa iji-igit ti baybay. Kasta ka di. Nakapsotan ni Maria. Saanan akas itisigot tilangana. Diyos ko. Maasya nang kitikapsat ko insan. Jak kayat amakit-kitak tilangana nga agrikrikat. Ada dinting alogan kat. Daanti kan angkel tibi maba. Diyos ko. Sakroyin da ni Maria. Umay ka insan. Sabtan ta ida. Natayan tikapsat ko. Insan. Jak man lang nakasarita. Kabayatan ti biyahe dang agawid din ti balay. Pimusayin ni Insan Maria. Adan dagiti umay mangalay ti bangkay ni Insan Maria. Ijain morgi ti punerarya ti pangserbisan dakin ko na. Kalpasan da ita. Mayawid tumutla dito iti bangkay na. Uroy, nadamag mo. Tiyan niya, madam. Amom ka din ni Maria, akabsat ni Iding apaspasmok mo. Wen, madam. Apay? Natayan, iti sakit a brain cancer. Anya? Iso ti serbisan tayo. Napaninala dagiti kakadwa tayo, iji balayda. Aha. Oh, Uroy. Kaya takas na nagpanunot kay tinaunag Ay, ka. kwa. Awan, madam. Masyanak lang amin ka ni Maria. Nagsasarita kamin ka dagiti dadakkel na. Espesyal ti serbisyo amay paay iti pimusay. Uwan, madam. Tay metal casket ang inginaan ti order da. Nagpili day tayan. Ala, urayo mo ti bangkay kat sika ti makaamo kan kwan. At dan iti morgi ni Insan Maria. Wan insan. Ayan da angkel ka nanti. Napanda iti chapel iti da iti apo ni Raria. Permiala dingit da. Jak pain makasarita da. Nabayag ngamin apanawan adida nagawid iti Pilipinas. Tilatan trabaho dati as asikaswan da iti Amerika. Isu asaan da kami unay anabantayan. Kanataripato. Kas may sana ganak. Nasakit ti mapukawan iti anak. Insan. Apay. Ti lalaki anapan iti morgue. Nimot puroy. Dito'y kadi apo ni Raraya ti pagtrabahuan na. Iding, dito'y kalaeng. Apay? Basta dito'y kalaeng. Di na ko mapanawan dito'y insan. Agsubliak matla dagos. Nagpintas ni Maria. Sayang ta na sama pimusay. Naggasatak matan. Tasyak timang serbiskin ko na. Karup-rupa na ni Ideng. Isulat tan iti panagkitak. Nundi nakman sinumbatan. Kan inayat ni Ideng. Ipapaskon ka ni Maria. Agbaligingatan ni Puroy iti dakes apanggap na. Gagayem denggen inton bigat ti paggibusan ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken iti mat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.